О, это такие книжечки, коли хочется сочеть за этим, за службу. Можешь крышечку наперед подсунуться? Вот так. Все. 65-й я закрыл. Угу. Все, починаем. Кличте Колю. Владыра Небесный, пошли Духу, и Дух Святой присутный. Нет. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тим, хто могилах життя дарував. Воскрес мертвых, смертью смерть завоевал, и тим, хто могилах життя дарував. Христос воскрес мертвых, смертью завоевал, и тим, хто могилах життя дарував. Аминь. Что скажешь? Пробачь. Аминь. Доброго ранці. Усім Христос воскрес. Давайте починати. Что стоит? Доброславенне володарство, Отця і Сина і Святого Духа, тепер і завсюди на віки веков. Смертью смерть завоевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что могила життя даровал. У мире Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир, звышение, узбавление душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир во всем свете, добрый стан святых Божьих, церковь, з'єднання усі, Господу помолимся. Господи, помилуй. За гэтую святую церкву и тых, кто с верою, пошаной и страхом Божьим воходить у яе, Господу помолимся. За спадара нашего сусветного патриарха Варфомея, за почесных святаров диакона у Христе, за все духовенство и людей, Господу помолимся. За країну литовскую, за Богом стероженную країну нашу Беларусь и наш белорусский народ, за стойкость у веры, мужность у выпробованиях, Господу помолимся. За город гэты, за все города и краины, за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных и за часы мирные, Господу помолимся. За подорожных уморы на земле и у поветры, за недужных, за несправедливость неволенных сестер и братов наших, и за избавление их, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от всякого смутку, гневу, недоли и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаконную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и Вечно Деву Марию, за усими святыми помянувши сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, и милость невымерная, и любовь до людей невымолная. Ты, владару, по милосердности Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и учини з нами, и тыми, кто разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков.
Дарир дарами мельскими свеж почуем. Апсауго киш гяльбек посигеле кир глубок муз деве салая малоне. Швенчався я, скищався я, лабявся і палаймента, шловінга йому совалдове дєво гімдіти, ірвисомят мергалі Марія, ірвису швентуасю спомінеє, пати саве вена скіта, ірвисаму сугівяніма, Христу й Дєву й повязкиме. Вешпати мусу дева, вешпати подек саво таута и Павел да саво палайминг, саво божничу свини бейш саугук, пашвянтинг миленчу ставую наму грожи, ту юас пошловинг саво девишкая галя, ир не палик мусу куретави ми вилемес, не ставо и равалджа, ир таво королисте, ир галибе, ир гарбе, тево ир сунаус, ир швентосос двасос, да барер висадос ир per amžius. Amen. Боже, будь ласкавый до нас и благослови нас, просветли нас, всяким плану Твоего и помилуй нас. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, какие поётные. Аллилуйя. Как вы могли познать на земле шлях Твой, через избавление Твое, Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе. Аллилуйя. Хай славят Тебе, Боже, все народы, хай славят Тебе все люди. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие поем Тебе. Аллилуйя. Прием свой, Бог наш благословил нас. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе. Аллилуйя. Благослови нас, Боже, и храни Царствие Тобою всех концей земли. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие прием Тебе. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь за все и на веки веков. Аминь. Одинородный Сын и Слово Бога ныне смиротный. Имя нашего избавления захотел принять тело Святое Богородицы и Девы Марии. Имя возможных времен ставших человеком. Имя выражающихся Божьей нищивший смерть. Будучи одним святым Троицы, ровным славою Отцу и Святому Духу збав. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Иже общее сия и согласное даровавый нам молитвы, иже двумя или трем согласующимся о имени Твоем прошение подать и обещавый, сами ныне слух Твоих прошений к полезному исполни, подаянно в настоящем веце познание Твоей истины и в будущем живот вечный даруя, яко благий человеку любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, будем радостно славить Господа, будем предать Богу Творителю Нашему Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, какие прием Тебе. Аллилуйя. станем Честью первым вечным, у песнях славим Его. Сыне Божий, что воскрес мертвых, уратуй нас, какие прием Тебе. Аллилуйя.
Уладару, Господи Боже наш, який заснаваў на нябесных чыны і воінствы анёлаў і арханёлаў для служэння Тваёй славе. Зрабі, каб з гэтым уваходам нашым уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разам з намі служылі і славілі Твою добрасць, бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланенне Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў. Амінь. Мудрасць, стань роўна. Воскресенье усіх прийшов і стався род учнів Твоїх, обновляючи в нас праздный дух правый, у великой милосердности Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Земли Римская паства, ветка Римская, Литовская, Русская, княжество Слово, царь православный заступник, пастырь добрый наставники, наковы народа сутешаги, праводобный пристав царя Божий, моли Христа Бога, как славится душам вашим. Теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Да прикрываю рукою домашних граждан вся зажития тайного Богу Твоего Христе Божа, коли Ты мой шел предзначененные веры, и разом с іншими апостолами вскрикнул Тебе, Ты, Господь мой и Бог мой. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже святый, Ты меж святых спочиваєш, Тебе тридцятым голосом опевают серафимы и усхваляют херувимы, Тебе усе небесные силы поклоняются. Ты с нябыту ў быццё прывёў усё існое, Ты стварыў чалавека паводле вобразу свайго і падабенства свайго, і ўсімі сваімі дарамі яго здобіў. Тым, хто просіць, Ты даеш мудрасць і розум, і не паграбаваў грэшнікамі, усталяваўшы дзеля збаўлення пакаяння. Ты нас, пакорных слуг Тваіх, зрабіў вартамі у гадзіну гэту стаяць перад славою святога Твайго ахвярніка і належнае пакланенне ўсхваленне прыносіць. Ты, владару, прыймі ад нас грэшных вуснаў трысяты спеў. Наведай нас у дабрыні Тваёй, выбач нам усякую правіну свядомую чи несвядомую, асвяці нашы душы і целы і дай нам у пабожнасці служыць Табе ва ўсе дні жыцця нашага, праз заступніцтва Святой Богородицы і ўсіх святых, якія спрадвеку Табе дагадзілі. Бо святы Ты, Боже наш, Табе славу узносім, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на вякі вякоў. Святый Боже, слава Святый Боже, слава Святый Боже, слава слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Святый Боже, слава нас. Аминь. Будем уважливыми, мир усім, И духу твоему, премудрость. Рахимен тон четвертый, великий Господи всемогутный, нема мир и розуму его.
Господи, всемогутный, нема мира и розуму Его. Славьте Господа, буду пропеть хвалу Ему, во солодко славить Бога нашего. Великий Господи, всемогутный, нема мира и розуму Его. Великий Господи, всемогутный, и нема мира и розуму Его. Премудрость. Книги Деев читання. Будем уважливими. А праз руки апостолаў рабілася шмат знакаў і цудаў у народзе, і былі ўсе аднадушныя ў прысенку Саламонавым. І з іншых ніхто не адважваўся прыстаць да іх, але узвялічваў іх народ. І тых, што вераць Господу, дадавалася яшчэ больш мноства мужчынаў і жанчынаў. Так што выносілі хворых на вуліцах і лажылі на ложках і насілках, каб хоць цень Пятра, які ішоў, ацяніў яго і іх. Зыходзілі таксама ў Іерусалім з навакольных гарадоў, несучы хворых і апантаных нячыстым духам, і ўсе аздараўляліся. А першасвятары і ўсе, што з імі, якія належалі да гересі фарысейскай, за гересі садукейскай, паўстаўшы, напоўніліся зайздрасцю і ўсклалі рукі свае на апосталаў і змясцілі іх у вастрог грамадзянскі. А анёл ноччу адчыніў дзверы вязніцы і, вывеўшы іх, сказаў: «Ідзіце, стаўшы, гаварыце у святыні да народу усе словы жыцця гэтага». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мир тебе, Придите, будем радостно славить Господа, будем петь Богу, Спасителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О Господь Бог великий, владар могутный над душой земной. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Запалі ў сэрцах нашых чалавекалюбную ладару незгасальнай святот Твайго богапазнання і адчыні вочы нашага розума, каб нам зразумець Тваё евангельскае прапаведанне. Укладзі ў сэрца нашы страх дабраславёных Тваіх запаведзяў, каб мы, перамогшы усе цялесныя пажады, маглі жыць духоўным жыццём, думаючы, робячы ўсё, што прыемна Табе. Бо Ты святленне душы целаў нашых, Христе Божа, і Табе славу ўзносім, разам з адвечным Тваім айцом, з усесвятым і добрым і жыватворчым Тваім духам, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амінь. Мудростью станьма, выслухаем святое Евангелие, мир усім. Паводле Яна святого Евангелия читание. Будем уважливыми. Увечары таго ж першага тыдня, калі дзверы там, дзе сабраліся вучні, былі замкнёныя за страху перад іўдеямі, прыйшоў Ісус і стаў пасярэдзіне і кажа ім: «Мір вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок свой, і ўзрадваліся вучні, убачыўшы Господа. Ісус жа зноў сказаў ім: «Мір вам, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». Сказаўшы гэта, дзьмухнуў і кажа ім: «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грэхі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». А Фома, адзін з 12, называны блізнюк, не быў з імі, калі прыходзіў Ісус, і казалі яму іншыя вучні: «Мы бачылі Господа». Але Фома сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ран ад цвікоў, і не укладу пальца майго ў раны ад цвікоў, і не укладу рукі маёй у бок яго, то не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні яго і Фома з імі. Прыходзіць Ісус, калі дзверы былі замкнёныя, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Мір вам». Потым кажа Фоме: «Дай палец твой сюды і паглядзі на рукі мае,
дай руку твою и уклади в бок мой, и не будь неверующим, а будь верующим. В отказ Фома сказал ему: Господь мой и Бог мой. И каже ему Ісус: Ти уверовал тому, что убачив меня. Блаженные тыя, якія не бачили и не уверовали. Много яшчэ зрабіў Ісус перад вучнямі сваімі і іншых цудаў, про якія не написано ў кнізе гэтай. А гэта написано, каб вы уверовали, что Ісус ёсць Христос, Сын Божий, и каб веруючы жыццё мелі ў імя Яго. То спирмося савайтес динос вакаре дуримискури бува сусиринке мокиней, дел жиду баймес эсент ужракинтомс, атею Иезус, отсистоя видурие иртаре рамибе юмс, тей пасакес ис пародиемс ранкас иршона, мокиней нуджуго, ишвиде вешпате, о Иезус велтаре, рамибе юмс, кейп мане, сюнте тевас, тей пир аш юс сюнчу, тей пасакес, їс квепе іуос іртаре, імке те швентає двася, кам атляйсте те нуадимес, темс йос бус атляйстос, окам сулайкісите, сулайкітос, веноїш двілікос томо вадіномо двіню, не буво суєйс, кей Єзус буво атеєс, Теги китимо кинеям кальбею, мес матиме вешпате, о їс єм спасаке, єйго аж не паматісю йо ранкосе віню жайзду, ір не ібесю піршто і віню жайзда, ір єйго не і кіщу ранкос, і йо шона не тікесю, пошто анюдину, йомо киней велбуво камбаріє, ір томас суєйс, Єзус атею дуримис эсент уж ракинтомс, отсистоя видурие ир пробило рамибе юмс, паскуй крепеси и тома, и без кча пиршта, и рабжурек мано ранкас, и штеск ранка, и рекишки мано шона, яв небе бук не тикинтис, бук тикинтис, Томас сушуко, мано вешпац, ирмано девас, Єзус ям ірсако, ту і тікеєй не спаматей, палаймінте курі тікі не матем, савомо кенюаки войздоє Єзус, падаре дар даугель киту жанклу, курі не сурашіті, щитоє книгує, ощите сурашіті, кат тикетумете, йок Єзус, іра Месіяс, Дєво сунус, ір тикедами, туретумете, гівяніма перьо варда. Христос воскрес! Сапраўдыў воскрес! Сённяшняе Евангелие, яно нам рассказывае про то, что Господь, Он бывае вельмі розны. І вось адна з яго рознасцяў у тым, што ён можа як бульдозер прыходзіць нават вось скрозь зачыненыя дзверы, каб усё ж таки сведчыць пра сябе. Яшчэ сённяшняе Евангелие нам рассказывае про тое, што кожны з нас, ён вось унутры сябе носіць вобразы розных апосталаў. Ну, і адначасова. То бок кожны з нас часткова мае вось гарачнасць, напрыклад, апостала Петра. Кожны з нас, зразумела, мае сумневы і мае вось гэту трошачку такую вось здраднасць, пэўна, апостала Іуды. І кожны з нас, зразумела, мае скептыцызм апостала Фомы, вось пра які сёння мы чыталі і чулі. І мне падаецца, што гэта нармальна быць вось такім вось, мець унутры сябе вобразы ўсіх 12 апосталаў. Але вось сённяшняе Евангелие, яно так, яно пра апостала Фому. І тут такі момант, што кожны з нас, ён мае сумневы ў Боге. Нават не ў тым, што ці існуе Господь, а ў тым, што вось ён прыйдзе ў свой час на дапамогу. І кожны з нас заўсёды задае пытанне Господу. Кажа: Господь, слухай, а вось давай ўсё ж такі вось у мяне есть некаторыя крытэрыі, і калі ты вось па гэтым крытэрыям будзеш вось адпавядаць ім, то тады я 100% буду табе верыць.
І у кожного свої критерії. Ось у апостола Фоми йому треба було ось своїми руками потрогати Господа. Хтось з нас, певно, захоче щось інше, щоб у житті вирішилися всі проблеми. Хтось шукає некоторі наукові докази, хтось шукає, а хтось просто каже: Господь, я ось хочу, щоб мені зараз подарували червону кепку. Ось коли буде червона кепка, тоді я в тебе повірю. І це так само може бути критерієм, тому що чому ні? Ось. І проблема у тым, што вось выставляючы гэтыя крытэрыі да Господа, на самой справе мы не заўсёды гатовы успрыняць іх, калі вось яны здзяйсняюцца. Вось я па сабе гляджу, і я ўжо шмат разоў быў у сітуацыі, калі вось штосьці здараецца, я кажу: Господь, слухай, вось калі зараз ты выправіш гэтую маю праблему, 100% у мяне больш ніколі не будзе сумневаў. А потым праблема выпраўляецца, і я кажу: дзякуй табе, вялікі Господі, далей я сам. Вось дзякуй, што вось тут вось ты паіснаваў у маім жыцці, і далей гэтыя сумневы, яны далей ўсё ж такі ува мне жывуць. Я пра што? Я пра тое, што гэта дыялог, які ўсё ж такі ёсць, ён развіваецца, і ён павінен скончыцца тым, што кожны з нас скажа Господу: Господь Бог мой, Господь мой і Бог мой. А Господь нам адкажа, скажа: мир вам, і вось мы вось на самой справе будзем ведаць адно аднаго. Але гэта дыялог, які расцягнуты па часе, і я пра тое, што Господь ён чакае свайго моманта, калі вось мы будзем гатовы яго ўспрыняць, і калі ён зможа, вось як той самы бульдозер, прайсці праз зачыненыя нашы дзверы, вось, і прыйсці з тымі крытэрыямі, якія мы да яго выставляем, менавіта такім чынам, каб мы ў яго паверылі. Вось, таму давайте чакаць гэтага прышэсця Господа, ну і трошку баяцца, таму што на самой справе мы можам не ведаць, што мы за крытэрыі на самой справе выставляем Господу, і гэта могуць быць крытэрыі некамфортныя для нашай паўсядзённасці. Але яны будуць, каб мы ўсё ж такі паверылі Господу. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовмо. Господи, Вседержителю, Боже Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за владикою Отця нашого, Вселенського Патріарха Варфоломія, за братів наших, священників, священномонахів, і за все у Христі братство наше. Ще молимось за Богом бережену Литву, владу війську і народ її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Ще молимось за Богом бережену Україну, за нашу Білорусь, і за те, щоб Господь благословив наші народи. Ще молимось за спочилих ієрархів православних, благочестивих і благовірних князів, і всіх раніше спочилих отців, братів і сестер наших, що тут і повсюди лежать православних. Миколай. Так само молимся Тобі, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй детей Твоих, хворого брата нашего Миколая, и детей Твоих, политзневоленных, Ирину, Анжелу, Светлану, Вольгу, Діяну, Степана, ласкою и щедростями Твоими задоволюся просьбы их, и выбачь ему все провины вольные и межвольные. Нехай добре будуть прийнятые молитвы и милостыны их перед посадом володарства Твоего, и оборони их от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти, беды и горы и хвороб збав, и подай здоровье с долголетием, скажемуся: Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за всіх, хто вимушено покинув свої доми і родиму, і обдарованні йому сього необходного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину, скажемуся: Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за всіх несправедливо зневолених братов і сестер наших, за их наихудшейшее вызволение, скажемуся: Господи, выслухай нас и помилуй.
Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України в час тяжких випробувань та помилував дітей своїх воїнів, які боронять свою землю, щоб зберіг їх від смертоносної рани, всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, ти дав їм повернутися в мирі. Всемилостивий Господи, вислухай нас і помилуй. Так само молимся за хвіродавців і доброчинців у святим і почесним храмі гетим, за тих, хто тут співає працівників, за усіх присутних тут людей, що чекають від Тебе великое і багатое милості. Каб ми под уладою Твоєю завжди охованыя, Тебе славу узносили, Отцу і Сину і Святому Духу, цяпер і завсёды, і на веки веков. Христос воскрес! За правдою воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Образ тамнічно виявляючи, жовточе троїсти пісню співаючи, кладемо же зараз усякі життєві хлопець камен сараусі прийнять, якого гнябачно супереджа ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що херувімов таємниче являємо животворчі Тройці, Трисвяту пісню співаємо і відкладемо нині всякі житейські піклування, щоб царя всіх ми прийняли, якого небачно супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херувімо в образ таємниче виявляючи, жовточе троїсти пісню співаючи, кладемо же зараз усякі життєві хлопець камен сараусі прийнять, якого гнябачно супереджа ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Давай разделим, до Сильно Миколаева тебе помянуть. І усіх, хто не присутніших. Святарство Твое, нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим завжди, цяпер і завсёды, і на веки веков. Амінь. Великого Господара нашого, сусвітнього патріарха Варфоломея, нехай спомнить Господь Бог у владарстві своїм завжди тепер і завсёды на веки веков. Амінь. Усіх митрополитів, архієпископів, єпископів, усіх святоров, монахів, монахинь, нехай спомнить Господь Бог у владарстві своїм завжди тепер і завсёды на веки веков. Амінь. Брата нашого, хворого Миколая, тяжкохворого Юрія, несправедливо зневолених Ірину, Анжелу, Світлану, Вольгу, Діяну, Степана, нехай помяне Господь Бог во владарстві своїм, завжди, цяпер і завсёды, на веки веков. Вас і усіх християн, нехай спомнить Господь Бог у владарстві своїм, завжди тепер і завсёды, на веки веков. Амінь. Отцу Александру подойти к отцу
брату Александру кадила иди подай. Благоухание, положи, Восполни молитву нашу Господу. О приносимых святых дарах Господу помолимся. О святом храме этом и обо всех с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в него, Господу помолимся. Об избавлении нас от всякого угнетения, гнева, беды и принуждения, Господу помолимся. Поддержи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь провести свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мира, верного наставника, хранителя душ и тел наших у Господа просим. Прощение, отпущение грехов и согрешений наших у Господа просим. Доброго и полезного душам нашим и мира миру у Господа просим. Остальное время жизни нашей прожить в мире и покаянии у Господа просим. Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа перед Христом на страшном суде просим. Всесвятую, непорочную, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, со всеми святыми помянув самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Господи Боже Вседержителю, один святой Ты принимаешь жертву хвалы от призывающих Тебя всем сердцем. Прими же и нашу грешных молитву и приведи нас к святому Твоему жертвеннику, и укрепи нас для приношения Тебе даров и жертв духовных за наши грехи и грехи, совершенные по неведению Твоим народом, и удостой нас обрести милость в очах Твоих, чтобы благоугодной Тебе была жертва наша, и чтобы почил благой дух благодати Твоей на нас и на этих предлежащих дарах, и на всем народе Твоем. По состраданию единородного Твоего Сына, с которым Ты благословен, вместе со всесвятыми и благими животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Мир усим. Узлюбим один одного, капу однодумности вызнавать. Христос посеред нас. І йості буде. Христос у воскрес. Сапраўды воскрес. Христос посеред нас. Христос воскрес. Христос посеред нас. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос у воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос у воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Так, я ще не був у той частці церкви. Христос у воскрес. Христос 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 у воскрес. Христос у воскрес. Христос у воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Упс. Так. Это Николай Толстый, кажется. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Хорошо. А это вы ее муж? Да, ее муж. Хорошо. Сейчас. Зоя.
Верой до мудрости будем уважливыми. У единого Бога Отца, Всевладара, Творцу неба и земли, всего башного и небашного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Отца, народженного верою всеми веками, светлого Бога истинного, Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного, зайцом праздякова все сталося, яки для нас, людей, для нашего избавления сошел с небес, и вселестился от Духа Святого и Девы Марии, став человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похован, и воскрес у третий згодно с Писанием, и взошел на небесы, и сядет праворучайца, и знов прийде в славе судить живым и мертвым, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, яки от Отца сходить, якому разом с Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, яки говорил нас пророков, у единую святую, повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно крещение для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станемо добро, станемо со страхом, будем уважливыми, ко святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и сопольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвисим серце. Подякуем Господу. Належно и правильно тебе певать, тебе добрословлять, тебе хвалить, тебе дяковать, тебе поклоняться на всяким месте владарства твоего. Бо ты Бог невымовный, неспознавальный, небашный, неспостижный, вечно истный и завжди той самый. Ты, единородный твой Сын и Дух твой святый. Ты привел нас з небити у биття, і упавших ти знов узняв, і не отступився, аж докуль не зробив усё, каб узвести нас на небо и подаровать будущее Твое владарство. За все это дякуем Тебе, народному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за все ведомые и неведомые, явные и неявные добродействия, які для нас действовалися. Дякуем Тебе за супольное служение гэтое, якое Ты от рук наших принять полечи угодным, хотя оточают Тебе множество арханелов, безліч анелов, херувимы, серафимы, шестикрылые, шматвоки, лунаючи, криляючи, пераможную песню, спяваючи, ускликаючи, вигукваючи, ди промовляючи.
Гэтымі добросчастными силами и мы, володару человеколюбча, ускликаем и промовляем: святы, усе святы Ты, и одинородный Твой Сын, и Дух Твой святый, святы, и усе святы Ты, и слава Твоя дивосная. Ты свет Твой так полюбил, что отдал Сына Своего одинородного, каб кожный, кто верит в Его, не загинул, але меў жыццё вечное. И вось, прыйшоўшы і цалкам давёўшы да ладу усю справу распачатую дзеля нашага ўратавання, у тую ноч, калі быў выдадзены, ці хутчэй, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя, беззаганныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, дабраславіў, разламаў, даў сваім святым вучням і апосталам, кажучы: бярыце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў. Таксама і келіх пасля вячэры, кажучы: піце з яго все, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў. Таму, памятаючы гэту збаўчую запаведь і ўсё для нас дзейснанае, крыж, магілу, у васкрасенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы праваручсядзенне, другое і слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад тваіх, табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Тебе пяваем, Тебе доброславляем, Тебе дякуем, Господи, молим Тебе, Боже наш. Яшчэ прыносім Тебе гэта духовнае і бескроннае служэнне, просім Тебе і молім і умоліваем, пашлі Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным телам Хрыста Твайго. Амінь. А тое, што ў келіху гэтым каштоўнай крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім святым. Амінь, амінь, амінь. Поклоняемся святым і пачэсным телу і крыві Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа. Амінь. Каб яны былі для тых, хто причащаецца на цвярозасць души, для выбачэння грахоў, для супольніцтва са святым Тваім Духом, для здзейснення владарства небесных, для адвагі перад Табою, але не на суце на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духовнае гэта служэнне за спачылых у веры праіцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў, за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсесвятую, беззаганную, найдобраславеннейшую, слаўную ладарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю. Стоя Дева, За святого Яна, пророка, предвестника, хрестителя, за святых славных всевелебных апостолов, за святого преподобных Левонтія Білінського, якого гэта есть церква, святых память їх здійсняємо сьогодні, і усіх білоруських святих, і за усіх твоїх святих просходенства, яких наведе нас Боже. І успомни усіх, хто спочив надію на воскресіння життя вічне, і дай спочин Боже наш, там, де їхнє світло обличчя Твоєго. Яще щиро молим Тебе, успомни, Господи, усіх православних єпископів, які правильно навчають Слово Твоє істини, усіх просвітерів, дияконів, хрестів, весь святарський, монашський чин. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці, за Літву і нашу Беларусь,
и за наш белорусский народ. Дай нам, Господи, мирно господарить на своей земле, каб и мы жили у бяспецы и миры, лагодно и тихо, за всей набожностью и годностью. Сярод перших помяни, Господи, великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, захавай яго для святых Твоих церкваў, у миры, целости, доброй славе, здоровья, долголетия, каб ён правильно навучаў слово Твоей истины. Успомни, Господи, город гэту, які мы живем, и все города и краины, и тых, кто з верою живуть у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, на землі, у паветры, хто хварэе, пакутуе, хто ў несправядлівым зняволенні, і збаў іх. Успомни, Господи, хверадаўцаў, дабрачынцаў, святых Твоих церквах, і тых, хто памятае пра убогіх, і на ўсіх нас милости Твои пашлі. И дай нам едиными устами, единым сердцем славить и певать усепочестное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусюды на веки веков. И нехай будут милости великого Бога и Избавца нашего Иисуса Христа с усими вами. Всіх святих пом'янувши ще і ще в мирі, Господу помолімось. За принесені й освячені чесні дари, Господу помолімось. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як духовні пахощі, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімось. Єдність віри і причастя Святого Духа виблагавши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. На Тебе покладаємо все життя і всю надію нашу, Владико людинолюбний, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн, цієї священної духовної трапези з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення провин, на спільність із Духом Святим, для успадкування Царства Небесного, на дерзновення перед Тобою, не на суд і не в осуд. І сподоби нас, Владико, безбоязно і неосудно насмілитись називати Тебе, небесного Бога, Отцем, і промовляти. Отче наш, який єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде владарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надземний дай нам сьогодні, і даруй нам провини наші, які ми даруємо винуватим нам. І не введи нас у спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачно владару, что своей невымерной силою все створил и убагати милости своей провел все с небыту у быття. Зерни, Господи, с небесов на тых, кто схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотью кровью, али перед Тобою величным Богом. Дык вось владару принесены тут дары усім поровну раздай, кожному паводле патрэбы. Будь с подорожниками по моры, на земле и у поветры, вызвали несправедливость неволенных и полонных, оздорови хворых, лекару душ и телу. Ласкою, щодростями, человеколюбством единородного Сына Твоего, з яким доброставлена Ты, з усе святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Зірні, Господи Ісусе Христе Боже наш, з вишині святого житла Своєго, з посади слави владарства Твоєго, і прийди освятить нас. Ти, який сидиш за яйцом на вишинях, і з нами небажно тут присутнішаєш. І зроби нас вартими, каб Ти свою ладною рукою дав нам своє всечисте тіло і почесну кров, а праз нас усім людям. Боже, очисти мене грешного і змилуйся надо мною. Амінь. Увага! Святое святым! Делится яхня Божия.
і раздаецца, дзеліцца, але не раздзяляецца, заўждаецца, але ніколі не сканчаецца, але тых, хто прычашаецца, асвячае. Ісус Христос перамагае. Святого. Амінь. Да прастане цеплання святы Твої завжди тепер і заўсёды. І на векі вякоў. Амінь. Сьогоднішнє читання апостольське на перший погляд виглядає быццам пералік нейкіх фактаў. Але так пабудавана жыццё за гэтыя тысячагоддзі, жыццё царквы, што перыяд Великага посту, гэта перыяд падрыхтавання, потым адбываецца Вялікдзень, і пасля Вялікдню мы з вами праходзім іншы шлях, шлях сведчання. Менавіта таму читаецца па-за набажэнствамі штодня читаецца кніга дзеяў. Бо гэта кніга ў першую чаргу сведчання. І вось сённяшні ўрывак гэта сведчанне таго, як дзеліцца свет на две паловы, толькі на две. І яны незалежна ад нацыянальнасцяў, ад народнасцяў, ад нейкіх іншых спраў, а толькі на две часткі. Гэтыя две часткі гэта людзі, якія напаўняюцца ці Духам Святым, і гэта царква, апосталы, ці тыя, хто напаўняюцца зайздрасцю. І гэта тыя, хто здольныя толькі кінуць у вязніцу, прычыніць гвалт, адмяніць, забараніць і не быць самім і не дазваляць быць іншым. І вось сведчанне сённяшняга чытання пра тое, што калі мы напаўняемся Духам Святым, то нават калі намі не будзе ажыццяўляцца нейкіх там ацаленняў, аздараўленняў, нейкіх відавочных цудаў, то праз нас будуць ажыццяўляцца знакі, у якіх будзе бачны Бог і яго прысутнасць. І гэта сведчанне, калі анёл вызваляе, нават калі гэта не анёл, а нават калі гэта у гэтай рымскім свеце, у гэтым самым цяжарным час з'явіўся чалавек, які мог сабе дазволіць парушыць правілы і вызваліць тых, хто ні за што трапіў, ну як ні за што, па рэлігійных, канешне, прычынах, але ні за што, трапіць у вязніцу. Калі ён нават гэта зрабіў, гэта была рука Господа, і заклік Бога адзін – працягваць сведчыць жыццё веры, у якім ёсць напаўненне і адкрытасць Духу Святому. І калі мы напаўняемся гэтым Духам Святым, то няма месца, няма магчымасці нам запаўняцца зайздрасцю і чымсьці адмоўным. І гэта вельмі файны крытэр на самаправерку, калі ва мне існуе штосьці, ад зайздрасці, ад адмоўных нейкіх пачуццяў, ці не зачыніў я тую утуліну, праз якую прыходзіць Дух Святы. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Христос воскрес из мертвых, среди смерть воевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Веру, Господи, вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел у свет грешный, збавіцца якіх першы я. Яшчэ верую, что гэта ёсць самае усячыстае тело Твое, и гэта ёсць самая пачэсная кроў Твоя, таму молюся Табе. Памілуй мяне, прабач мне правіны мае вольныя, міжвольныя, зробленыя ў словах, у справах, свядомыя, несвядомыя, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціць усячыстых Твоіх таемстваў, дзеля выбачэння грахоў, дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вечэры Твоёй таемнай, Сыне Божий, сёння удзельнічаць мне дазволь. Бо ворагам Твоим я не выдам тайны, не дам Табе пацалунка, як Іуда, але як разбойнік вызнаю Цябе.
Успомни меня, Господи, владарство Твоим, нехай не на суд и не на суджение, будь не причастие святых Твоих таинств, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Подыходьте, ласка. Олесь прощается. Ты почестный тело крови Господа Бога, избавителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Так. Каролина прощается. Ты почестный тело крови Господа Бога, избавителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Та-та. Угу. Миколай прощается. Ты почестный тело крови Господа Бога, избавителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Григор прощается. Ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Тетя Марина прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Марина прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Я забыл, як вас зовут. Валентина прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что могила життя даровал. Христос воскрес из мертвых, Як вас зовут? смертью смерть своевал, и тем, что могила життя даровал. Євген прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Стефан прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь Христова. Проходите. Зоя прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Аминь. Валера прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Илья прощается, ты почестный тело крови Господа Бога, избавиться нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Олег прощается. Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Отмый, Господи, грехи, усіх, кого мы тут поминали, кровью Твою почестную, молитвами святых Твоих. Аминь. Збав, Боже, людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Доброславений Бог наш, завжди тепер і завсюди на віки віков. Амінь. Хай наші уси буде сповнені хвали Твоє, Господи, прокликай славу Твою, бо Ти зрадила достойними безпечниками, святих Твоїх посіння смиротних і розлучних тайнах. Заховай нас у Твоїй святості, как на повісті навчаться Твої справедливості. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьте ровно, принявшие боские, святые, несмиротные, животворчие, страшные Христовые таемства. Да належно подякуем Господу. Господи, помилуй. Заступи, избав, помилуй, заховай нас, Боже, Твоею ласкою.
Попросивши, каб день гэты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тобі, чоловіколюбний володару добродію душ і тіла наших, що Ти сьогодні зробив нас вартими, быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемствов. Випростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоїм, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництве, всеславная Богородице и Вечнодевы Марии и усіх святых, бо Ты освячение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Выйдем в мире, Господу помолимся. Господи, благословляющий, благословляющих Тебя и освящающий на Тебя полагающихся, спаси народ Твой, благослови наследие Твое, в полноте церковь Твою сохрани, освети любящих красу дома Твоего и воздаяние прослави своей божественной силой, и не оставь нас, надеющихся на Тебя. Даруй мир миру Твоему, церквам Твоим, священству и всему народу Твоему, ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Тебя, Отца Светов, и Тебе мы воссылаем славу и благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Добрословение Господне на вас, Его ласкою чоловіколюбством завжди, тепер і завсюди, на веки веков. Аминь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Воскресли з мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвуємося чистої своєї Маті, між святими Отця нашого, Яна Златоустного, архієпископа Константинопольського, святого преподобного Левонтія Віленського,
святых, якіх сёння ёсць дзень, усіх святых беларускіх, і святымі отца нашага Кирилла, епископа Туровскага, святой маці нашай Ефросіні Полоцкая, сідніца Беларусі, святых праведных богайцоў Кіма і Ганны, усіх святых, няхай памілуе збавіць нас, бо ён добры і чалавекалюбец. Амінь. Христос воскрес, гробы смерть завоевал, и тем, что могила жильцо даровал. Христос воскрес, гробы смерть завоевал, и тем, что могила жильцо даровал. И нам до гроба жильцо вечное, поклоняемся Господу покровленному воскресению. Христос воскрес! Воскрес! А я ведаю, што вы амаль што ўсе сёння спазніліся. На пачатак службы было толькі 3 ці 4 чалавека. Вось, да. І вось хай вам будзе за гэта не сорамна, таму што проста не спазняйцеся і ўсё. Мы ўсё ж такі на гонар Велікдня, як і ў прошлым годзе, забукалі вось у Форэсце на наступны тыдзень, на наступную нядзелю кемпінг. Перекладаю, зарезервовали. Ну да. Ну да. Менавіта так, да. Вось. На плюс-мінус 25-30 чалавек. Гэта значыць, што мы разлічваем, што ў наступную нядзелю вы нікуды не раз'едзецеся, нікуды не збяжыце, а пасля службы мы ўсе пойдзем кушаць шашлык і піць піва. Амінь. Отец Георгий, Да, дай-ка, наступная ласка, про службу. неделя, это неделя жанчын-мироносец, и вось будзе у нас такая сустрэча, так что з пятницы уже старайтеся есці паменей, каб нагуляць апетит. Але трэба будзе скінуцца на ўсё гэта мерапрыемства, да? Да, значит, зараз такая ситуация. Вельмі много таких у нас об'яваў, і я заўсёды штосьці забываюсь, але зараз постараюсь не забыцца. Значит, першае, мы наближаемся до радаўніцы. І я хочу пачаць з падзякі тым нашим сёстрам, братам, хто учора прайшоўся па могілках і прыбраў наши беларускія магілкі. І зараз вот у нас под опекой нашей, у нашем спісе больше 50 пахаванняў беларусаў, якія мелі такое важное значение для жыцця беларускай грамады у міжваенны час і пасляваенны час. І у аўторак о 10 гадзіне мы послужим литургию, панихиду, помянем наших родных, близких. Здесь у нас в расписании просто панихида стоит. Ну, будет литургия, это просто недоработка. Значит, будет, ну, бо треба служить литургию. Я разумею, что больше из вас будет працаваць. Кто працуе, отправляйте ваши помяннички, имены ваших родных, близких, спачылых. Кто может прийти, то, коли ласка, вельми прошу вас, придите, бо, ну, хоть пару человек было. Так. Для того, как отправить ваши помянички, у нас есть специальная программа, нагадываю. Да. У кого нема, подойдите до меня, я вам дам QR-код. И после того, как с программы нашей мы помянем усіх на панихиде, на литургии, мы пойдем на могилки и пройдем по усіх вот этих белорусских пахаваннях и повитаем наших суайчинников, братов и сестер пасхальным витанием Христос воскрес. И у отказ от их почуем, конечно ж, сапраўды воскрес. Кто не чуе, той глухі. Да, яны уже гэта дакладна ведаюць. Так, гэта адносна аўторка. Потым у чацвер гэта свята великамучаніка Георгія Пераможцы, а 18:30 будзе літургія. Запрашаю, бо я іменіннік, атрымоўваецца. Яшчэ у нас вот ёсць Георгій Брыцько, таксама, вот, можа яшчэ хто знойдзецца, так што запрашаем на... А чым нас будуць частаваць, отец Георгий? Да, будзем гэта, ну, будзем частаваць. Значит, так што на Юр'я трэба сабрацца і пасвяткаваць. Каб коровки ваши не хворели, да? Да, каб конники здоровые были.
Да, еще один Юра у нас есть. Такие, які лиси. Да. Вот, троє Юр'їв. Ось, так що сердечно запрошаємо. Так. І зараз саме отказне, саме важне, у нас на вопрос сьогодні 2 іменинника, а ще на тижні був один день народження. Наста, скоро. Насточка, виходь, дороженька. Ось ми довідалися, що у тебе на гэтым тижні був день народження. Ти такий наш пасхальний зайчик, який от прискакав у нашу парафію, да, який от завсёды з радістю, завсёды з таким оптимізмом. Наста, дорогая, жадаем табе захаваць гэтае святло, гэтую радасць, якую ты заўсёды нясеш. І ад нас такі сціплы падаруначак. Па-першае, гэта вельмі ўзаемазвязаны падаруначак. Янка Купала, да? І такая свечечка, і вот, знаешь, я табе зычу найпрыемнейшых вечароў. Вот ты запаливаешь гэтую свечечку, открываешь Янку Купалу. І молишся за усіх нас. И просто погружаешься у наш белорусский транс. Так что с днем народжения тебе и на шмат годов. Георгий, я только что придумал классную идею. А давай заместо того, как усі крапить крапилом, будем робити усім ось так. Конечно. Добре. Зараз идем далее. Сегодня у нас 2 именинника, и один из этих именинников это Гриша, Ригорка наш сын. Ему исполнилось 12 год, да, и пасхальный зайчик, правда, так само. Ведаеце, як я доведався, що у Зої почалися роди. Де я про це доведався? У церкві. Ні, я стояв у винном магазині у Гродно і купляв вино на Великодную літургію. Гэта была Великая субота, і вот ён радзіўся у ноч на суботы на нядзелю. За 3 гадзіны. Да, за 3 гадзіны. І вот Грыша заўсёды ён так натхняўся радасцю Великадня. І я памятаю, мы яшчэ жылі ў Гродно, прыехалі, ён быў маленькі, можа там 3-4 гады. Прыехалі ў Друзгенікі, зашлі ў нейкую рэстарацыю там паесці. І Грыша такі маленькі ходзіць вакол столікаў, там людзі абедаюць, а ён ва ўсё горла спявае па-беларуску: «Христос воскрес з мёртвых». Грыша, так што ты нарадзіўся у святле ў воскресення Христовага. Так што хай Господь цябе добраславляе і захоўвае гэтае святло. Отец Александр, покрапі вадой, покрапі. Традыцыйна. Да, не вот это вот всем. Так, добро. Марина, ходите сюда. Ну, дорогая Марина, я от усіх нас хочу выказать вам такое самое наше теплое пачуцці, любоў, павагу, захапленне тым, што вы робіце, тым, як вы робіце, тым, як вы захоўваеце вось нашу спадчыну і хрысціянскую, і нават дахрысціянскую, да? Але гэта ўсё наша гісторыя, да? Гэта ўсё наша культура, гэта ўсё прапісана
у наших генах, да, у нашій пам'яті такої спрадвечної. І ось ви носьбіт таких ось стародавніх беларускіх, палескіх традицій. І гэта сапраўды дар. Гэта сапраўды дар. І дар вось такой любові да сваёй спадчыны, да продкаў, да вот, тое, чым яны жылі, як яны жылі. І зычым вам натхнення, самае галоўнае, натхнення. Я разумею, што ўсе мы тут у эміграцыі час ад часу перажываем такія цяжкія моманты, калі здаецца все, руки опускаюцца, сілы больш няма, дык вот, каб у вас ніколі такога не было. Оберите водой, як вам больше подобається. Да, так что, Марина, і я, щиро кажучи, завсёды здзіўляюся, як вам на ўсё хапае сілы, на ўсё хапае энергії. Вот. І калі я выбіраў падарунак, то я выбіраў його так, каб вы могли, ну, крышечку расслабляться. І самое цікаве... О! Так что сядзі, Марина, чухры сабе спинку и напевай полесские песни. Так что... Вот, а яшчэ, значит, тут такі заварничек і такі гарбатка такая. Так что вот завариваешь горбатку, чешешь спинку, да, и радуешься. Добродейное, мирное жыццё, здоровье и уратаванне, во ўсім добрый поспех, натхнение, дай, Господи, дачце Твоей, Марыне, и захавай яе на шмат гадоў. На шмат гадоў, на шмат гадоў, Гриша так само. І там просто ломиться стол, треба все з'їсти. Коли ласка, Можете не сомневаться. Это вам тоже. Бідна наша парафія. Да. Ну давай, ты потребляешь нашу. Подходьте под добросновение. Христос воскрес! Дякую велике, хто сьогодні був з нами під час служби. І зустрінемося простий день. Пока. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!